Sikhumbule kuphakameni 98.4 FM. Uhlelo lakho mlaleli loluthanda kakhulu olungena njalo ngamasabatha kusuka ngehora lesine kuyehora lesithupha 4 to 6 ngamasabatha njalo nje. Thabo kaSambotho obingelelayo phezulu intabeni zasenqwaqube la sihleli khona esisakazela khona eNanda. Siyakubingelela mlaleli olalele la ukhona. Angihambi ke ngedwa njengenjwayelo. Ukhona umshumayeli uSibisi. Sinomshumayeli ke namhlanje umfundisi. Usakhona kusambambile. Asinayo umfundisi namhlanje kodwa ke khona umshumayeli. Sizoyibamba naye nje. Sibonga umdala osigcinile. Wayishila umshumayeli wathi inkosi mayivumile siyawuphinde sihlangane. Hayi sesiphinde savuka ke. Saphinde sahlangana futhi. Khumbula emlaleli uzosithola lapha ya kwi-app yethu. Tholakala lapha ku Play Store inanda 88.4 FM. Uyi-download nje uyifake efonini yakho usithole lapha ku www.inanda.fm. Stream live usithole inkundleni zokuxhumana sikhumbule kuphakameni ukhona Facebook live. Sithola ku TikTok inanda FM. Siyatholakala nje siyatholakala. Uzokwazi ukuthi usibambeke lapho. Baningi impela baze basizakale lapho. So ana into ukuthi ay mina ngiyithola inanda FM. Hayi wo. Tholakala yonke indawo sekwasiza ukuthi kube khona nezindlela eziningi zokuthi sixhumane. La uyezwa ke umjinto umfoko amadlala lo lokesho ngomkenenene wakhe ethi wangidala. Kudlala wona la ngemuva. Sibingelele na Canon SA usenkinobho wethu. Sibuye siphume sesigijima la. Sisingasashonga ukuthi siyabonga nawe Canon. Osihlanganisela uhlelo. Mshumayeli cela ubingelele. Angibonge Thabo Sambotho mfowethu. Njengoba usushilo sasishilo. uJehova wasizwa ke ngoba nakho uvumile kuba siphinde sibe khona. Sibingelele kubo bonke abalalele. Le ndaba zethu sizoyikhuluma la. Sisho sithi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Siyabonga. Kade uhambile mshumayeli uthatha olude uhambo. Hayi kodwa ngiyakubona ukuthi hayi kuvukekile. Siyabonga uma Jehova esivusile. Imisebenzi yabashumayeli phela ayipheli. Umuntu uzula emsakazweni nje. Kanti uphuma wenze nokunye kodwa ke siyabonga uJehova ukugcinile. Namhlanje umshumayeli ke njengenjwayelo ngeke ngibheka umgodla wakho ukuthi uthweleni. Bese kuba wena usitshela ukuthi uphetheni esakeni. Sizwe lokho kukhona. Kodwa uSeptember sibakhumbuze nje abangazi uSeptember umhla ka13 October njengoba kuqala unyaka eAfrika. Unyaka wethu uqala ngoSeptember mandulo inyanga endulele ezinye. Sekukusho phela kuthiwa naleli ibandla eligcina amasiko sikukhumbule lokho ukuthi ikhalenda sikulone lamaRoma elethu liqala esikhathi kuqala ihlobo njengoba nakhona kubelungu kahle liqala maqala ihlobo ngoba amaJuda wona awuqala ngoApril. Nakhona kusoqala ihlobo ukuqhakaza izihlahla. Chaza ukuthi aqala impilo entsha futhi kuqala unyaka omusha eEthiopia nje Thangi kade bethi Happy New Year. Bona mabethi 2018 ila bethi 2018 thina sesile kude kangaka basemuva ubona ukuthi eAfrika kwenzeka izinto nganye indlela. NaseGibhithe nakhona bebeqala unyaka. Sekusele thina ke owethu uqala 23 September. Usuke nawo kusuqala sekuthiwa hayi sesingena ehlobo siyaqala ke wethu unyaka sekuyinyanga ke kahle kamandulo
ungenileke inyanga unyanga ukugcwala kawo sekuyaqala ke ihlahla ziqhakazile siyabona ukuthi oh hayi isiqale esisha lo likhalenda leli ke hayi lokusebenza leli kodwa phela sibala ngalo ke ngoba umhlaba wonke lokusebenza le business ukuze umhlaba uhambisane ngokusebenza bese sibala ngayo kodwa ngokuhamba kwesikhathi hayi ingane ziyogcina mhlambe seyisebenzisa kahle izinto ezibuwela kancane ngoba njengoba kuthiwa nje hawu inyanga iphakathi kwakubalwa ngenyanga vele inyanga the moon izwa kahle tuyigcwele iwucezu yonke leyo makuthiwa siphakathi nenyanga nje uyayibona ihalf wathi siphakathi ngempela ke nenyanga manje hayi ukuthi siyakhuluma nje sithi siphakathi nenyanga suke siyibuka kodwa ke ngokushintsha kwezinto sala sikhona izinto ziyashintsha ke emhlabeni ngilalela hayi Mshumayeli ake ngibonge ngibuyisele kuwena besabingelela nje la ngiyabonga mfowethu Samboti ukhuluma ukuthi inyanga yamagugu nazo ke basho njalo impela ingane kwanekeleyo soke ngidlule egugwini elincane kafishane umphaka umlaleli ngizwe ukuthi yini ayaziyo ngalo sinegugu la esanikezwa ubaba inkosi Langa uyabuza ukuthi siyesenze njani uma umakotebelete noma unkosikazi ebelete siwenze njani umzanyana yini umzanyana ingane ebhasopa ingane noma umuntu obhasopa ingane vele kuba intomba unkosikazi ya siwenze njani umzanyana ngiyilandele lento nami ngesikhathi sengiganwa thola abantwana ngayilandela kubantu abadala yini umzanyana cha bakhuluma uma uyamkhumbula umvangeli ucele awasempangeni yena kodwa ngikholwa ukuthi wasempuza kahle kodwa wangiwayo ngasempangeni engazi lapha empangeni ukuthi kuliphi awasemkhayideni ngiyakhumbula wasemkhayideni cha uyakhuluma umvangeli uthi phela akwaziya kwakwenziwa kubantu abantu abadala laba banamhlanje thina uqobo ngisho phela ngoba ngisekhona sivamsile ukuthi izinto sizenze angeke ngisho ukuthi ngesilungu ngoba naso kangisazi kodwa izinto uma zenzeka kuba khona iso elithi siyacwasa sinobandlululo siyagqilaza izinto enjengalezo zokuthi okukhona namhlanje uma umakotebelete esikakhulu esibhedlela kuthiwe nomyeni akabe khona kanti esintwini esiyigugu lethu kwakungabi njalo umuntu wesifazane wehlonishwa kakhulu lokho okukhona namhlanje okuze kube khona ikhawu ezithi ngesikhathi esithize kufanele kwenzeke ukuthi ekuhlonipheni kwabantu besifazane kube sengathithi into le endala abantu bakwaZulu abebengayilandeli bebengabahlonipha abantu besifazane cha akunjalo ilama guga lahlekile engazi sowalanda kanjani abuyele kuthina senze sibe yilaba abantu ababeyibo ababeqonda ababenolwazi ababelisebenzisa futhi behlonipha wonke umuntu behloniphe nemvelo le ngikhuluma ngayo manje uthi ke ucele umvangeli umthetho wakho umakotebelete ingane nje ifika uthi izalukwazi zazithi uma
sezithatha zinqamla inkaba bese zithatha umzanyana ziye lapha emsamo zimbe khona ziwugqibe khona kwaziwe ziyazi izalukwazi ukuthi umzanyana ukuphi la khona uthi ke kwenzelwa lokhu ukuthi uma ingane ingaphethekile yona lefikayo hambi ingane ifudumale nje ungazi kwenze njani uchathe ngala kungenzeki lutho wenze lokhu nalokho bese uyakhumbula ukuthi ake sithathe lokhu kufa siyokulanda lokho kuye kwenziwe izangoma zithi ahambe siyokulahla sikuthathe zikiseleze kwenza izonke izinto ezenza kanjalo zithi umane ngifuna ningithola la izinto ezinjengalezo ithathwa ke ingane iyogezwa lapha kuthiwa hayibo nangu umnikazi wenu umzanyana phaswapha nayo ingane ugezelwe lengane lapha yoqinqo ingane ivuka ithi ke inkosi niwenze njani umzinyana umzanyana angithi namhlanje wenziwa njani uyabuya nje nawo esibhedlela ngathi uyihlazo lelo okuyigugu lethu lempilo angithi Mshumayeli ile ndaba le yokuthi asenaba babelethisi sesazi ukuthi yonke into yenziwa lapha ya ezibhedlela mangase sibuyele kule yanto yababelethisi isimanga esikhuluke manje akufanele ngasiswela ababelethisi ngoba sebeyakwazi ukuyifundela nalento babe necertificate ke zayo kodwa babe bayoyenza lapha ya ezibhedlela kuphela yini angabi khona umbelethisi webandla noma ababelethisi ke abasemthethweni yakake la izalukwazi lezi ke ekhona ngaphela kuthiwa hayi uhulumeni kwashawacima kulungileke sebekufundeleke banecertificate ke manje ukulahlekelwa leli gugu gugu yazi wavela wahlala impela enyangeni yamagugu nje nanka amagugu liphelethi liphi igugu lethu ngoba manje ngeke ngisho lento ngithi njengoba usho uyilinganisa nezangoma lento ukuthi zike zithi into eningi thina sesiyenza ubungoma ake ngibuyele ngiphumele ubala ngithi into eningi esenzayo sesiyenza ngendlela yezangoma hayi ngendlela kaShembe noma ngendlela yesintu ngoba lento inkosi ilanga yayisho angithi uShembe phela ufike wachitha amasika amabi abantu yebo nemikhuba emibi yabo asihlukanisa noJehova okuyiyona kade kugingiswa iwele kuthiwa isiko owafika uShembe wakuvala lokho kakhulu ngiyakhumbula indaba umuntu wacela amawele amathathu uthabethe lenyakatho hayi awuyisho awuyisho leyo ndaba ngoba ngabe ngisengiyinqamula abantu ngoba mina ngizosuke ngiyinqamule kodwa nje ngiyayikhumbula kancane ukuthi khona indoda ecela amawele amathathu yasiyenza into yathi yona iwusiko uyayizwa indonto njengoba sikhuluma ngamagugu sihlukanisa into eyiwusiko nento eyumkhuba kunjalo ngoba lokho okusho wona kuwusiko afika athi uShembe futhi lihle kanje ikakhulu njengobusho angiqale kahle singangeni kuyona sengathi sicobhoza inyama oqhubini uma uBhombele efika entabeni zasengwavuma waqhubeka wayemseleni uma efika lapha ebatshazwa sebembonile nemkhuba yakhe sokuqhamuka indoda kwaThabethe emadodeni ithi cha mfundisi nami senginesikhathi eside la ngiganiwe ngasinelwa kodwa abantwana bekho usethi ke uBhombela uphi umakoti uthi mlande usiyamlanda umakoti uZanele usethi uThabethe uthi yacelanike uthi ke uThabethe mfundisi mina bengicela ukuthi usipha abantwana babafana babe bathathu hey uqale into
hayi into phela enzima kabi leyo nje ukuthi uvela ushaye nje 3 futhi uzugagula uthi abafani ukhuluma nomuntu phambi kwakho lokho kungakhohlakali khuluma nomuntu phambi kwakho umfundisi ngicela abantwana babe bathathu ngoba sesisithi isikhathi ngingabatha ngingenabo abantwana sengibafuna nje 3 manje ya futhi uyabala na ngengqondo ukuthi kufanele ngase kukhona owesithathu manje sengibafuna kanye yabona ke usethi ke ubaba mkhulu niyamuzwa madoda ukuthi uthini uThabethe na bathi amadoda siyamuzwa mfundisi uthi awuphinde Thabethe uThabethe uphinda khona lokho usethi ke uBhombela wena ke nkosikazi makoti uyamuzwa umyeni wakho uthi uthini uthi ngiyamuzwa baba uthi wena uthini yazi isivumelwano esakhi wakho la segugu kwakhiwe isivumelwano la segugu uthi ngiyamuzwa uthi cha nami ngiyavuma uyayizwa unkosikazi uthini ngiyavuma nami ukuthi ngizomthwalela laba bafana abathathu uthi ke uBhombela kulungile ke sengizwile nizobathola abantwana abathathu akabaniki mkhubo omunye abazowenza lokho enikucelile noma kanjani nizothola kusho umprofeti uIsaiah Shembe uyezwa na sesengenzela laba abangazi kunjalo uyebo ukuthi uBhombela wahamba kuBhombela wabuya wezaneno kwenza imikhuba yakhe yonke izwe leli wabuyela khona ngonyaka olandelayo kwathi umefika khona sezedlule lenyanga ezu9 wayese efika khona abambungaza abakhona abambungaze kanjalo usethi uBhombela hawu iphi le ndoda eyacela abantwana abathathu na bathi khona baba landeni uyasondela la hawu Thabethe bebingelelana wenze njani wabathola abantwana bakho baphi uthi uThabethe ngabathola mfundisi kodwa baba babili hawu athule kancane uBhombela athi Thabethe uNkulunkulu akawaqamba manga athi impela baba babili abesebiza unkosikazi uyafika umakoti la uyinazo ingane la uyiphethe abesebuza athi Thabethe abantwana uNkulunkulu akuphabona bathathu wamenze njani lo muntu ubuza uThabethe kodwa unkosikazi usefikile wakhala unkosikazi wathi ngangisho ukuthi ingane yami bangayigingisi khala unkosikazi kakhulu phoxeka uThabethe uthi lo muntu uzwe kanjani ubone kanjani ukuthi ingane sayigingisa yabona wavala umkhuba okwakuthiwa yisiko namhlanje uma bevzalwa labantu akubi khona ukukhuluma nangicebe khulu uzala insizwe ezine akekho kwathi wa uyihlazo nizofa nonke ekhaya basinda abafana abakhula bakhona ngithi bangakubabilini manje abakhona kodwa nje baba bazali bangagingiswa magama siyabazi ngani ngoba siyabazi kwa umkhuba uNkulunkulu wawuchitha wafika uShembe kusikhiphe emkhubeni yabantu sibonakala ukuthi singabantu basezulwini futhi abanesiko lasezulwini wahlukanisa ukuthi lokho hayi uJehova akakuphikisi lokhu akufuneki ke lokho njengoba usho nje manje ila umaguguke manje sinawo la mawukhuluma indaba kaThabethe ngikhumbula nanti ke uThabethe adela ngasebhenqola phesha kwelanga libalele lapha ya ngiyambona uThabethe kade nengane eningi nje impela eningi ngithi hawu kushuthi mhlambe wangani noma wayihlobene nalo uThabethe omshoyo ngoba naye benengane eziningi kunjalo nje njengoba phela labafana ababili abasele laba basala lapha kungenza ukuthi basala bathi bangeza ukuthi bana batholakala ngoBhombela basemlandela ekumlandeleni kwabo
bathi mabehamba bafika la indawo kwathola ukuthi ayibangakha la endaweni yakithi bakha babe seplazini lakho shame bhekunqola lapha phesheya abafana bakhe nje loyo Thabethe umshoyo engangifunda nabo khona la ilanga libalela amagugu ke lawo esikhuluma ngawo akaShembe ngoba ngiyakhumbula ukuthi lo khehla ethi yelela leke lithi malishumayela lithi ubaba omkhulu efika ngala ekaZulu angisazi waye udabuka uThabethe twafika ilanga lomsile wase ebonana noyise uThabethe lo efikela kuyena lo Thabethe loyo ke engimsho ngoba phela nazi indaba zoThabethe ivele ngingazi noma bahlobene yini nalo uthi la lomse kakhulu sebeyahlala noThabethe kungatshale umuntu lomsile ngempela uthi wawuthi mawushaya ngegeja phansi la kwakuqhantsha inhlanzi ngendlela okwakome ngayo enhlabathini komile kungatshali umuntu usethi kubaba omkhulu Thabethe ukuze ubone mina ukuthi ngithunywe uNkulunkulu yebo tshala umbila la ngifuna ukuthi mase ngibuya ngibuye ngidle lo mbili obutshalile hawu kunje uNkulunkulu akekho umuntu otshalile nje lana njengoba kunje uthi ngani ngiyakutshela ngithi mina ngifuna ukukukhombisa mina ukuthi mina ngithunywe uNkulunkulu usuka madoda jafaka umbila lapha uthi babeshaya beshaya qhantsha inhlanzi phansi shaya qhantsha inhlanzi nabo bayaxoxelwa bexoxelwa uyisi ukuthi ukuhlangana kwakhe nobaba omkhulu wathini ngingazi ke noma uwe njoba ngishweni ngoba babengavalethana futhi kanjalo nalocela abantwana besethi ngifuna ukukukhombisa kodwa ukuthi mina ngithunywe uNkulunkulu iqiniso liphela ufakazisa ngalombila lo awufaka bathi abantu uzofaka ehlabathini lombila nguThabethe bu ilanga lishisa kanjena abantu bazoze bafe bebulawa ilanga benzani ungasasho ngenela insimu mangenela insimu bawufaka umbila lo misizu kwathi gatshaleni waqhuma umbila lo mila linjani kunjalo waqhuma wamila kuthiwa yahlaza cwe insimu lo misile linjalo kwayisimanga nje wavuna uThabethe wafika ubaba omkhulu uyafika ubaba omkhulu Thabethe uyafica hayi uyabona amahlanga impela ayatshala yavuna lelo nazi inkomo umbila wafika wawudla impela njengoba ayishila athi ngifuna ukudla leyo mbila emhla ngibuye lo mbila lo engithe utshale ngoba ngifuna ukukukhombisa ukuthi mina ngithunywe uNkulunkulu ayimkhombisa uNkulunkulu wakhe uShembe ophilayo ukuthi lo uNkulunkulu engihamba naye ke mina wenza into ekuthiwa ngeke yenzeke kodwa ayenze igugu lethu wezwe ilelo gugu ke sinalo esiliphethe esandleni ilelo gugu ke sinalo esiliphethe esandleni esithi ke namhla kuSeptember igugu lenyanga yezulu singazi abantu bakhuluma ngamagugu ke kuhlale kuthiwa phela inyanga yamagugu uthi yalalela ubona kubhinciswa ingane nabantu babhincile sebeyabhinca ngisho emasontweni hayi sekubhinca impela manje wafika uShembe lento bathi yabo abazi ukuthi kaShembe hayibo usajwena bazi ingafunwa cha amabhinca inyanywa namhlanje khona la ko UCC la ubabona bengena namabheshu zonke imishini lezo nkosikazi abhincidwa balezi kwakhiwa abefuna nenhloko ezinhle sifakwa na intombi ke khona into ebukekakho ayafika no ukuthi kuyangakhona ukuthi kuyangakhona kwathi phela babinyanga yezulu ubaba mkhulu uthi bayekeni bala babakhona ngoba basafunda indlela bayokhonza ngayo uNkulunkulu yabona ke bayangakhona phela yabo Thabi nayi lento iyaza kancane elikaShembe leliso igugu ke leli njoba athi asibayekeni nje singabalwisi basendleleni ingane mayincane yeyinika imncumbe manje thina sibafunza inkomo awu hayi ngeke kulunga bazobulawa yizo lezi inkomo igugu ke esinalo ngoSeptember inyanga yezulu ngene yenze ngisimangaliso unkosikazi kaSibanyoni usegoli
Yeah. kuyinhlalisuthi nje thola umntwana wahamba umntwana emhlabeni wayesengaphili unkosikazi uma engaphilile unkosikazi kuliswa isibeletho wayesibhedlela eBaragwana uyafika esibhedlela bayamhlola belungu bayamhlola bamnikeze okuzohlanza isibeletho ahambe inyanga embili ezintathu kuvuke lokhu kufa buye futhi eze kubona bayinaka lento abelungu bayinaka lento sekuthi ekugcineni bathi awu nkosikazi sesifike la sihluleka khona into esiyenza kho la sikunikeza esikwenzakho ukuthi kunciphe inhlungu kodwa kuhambe lento ivuke esingasakwazi manje ukuthi sizoyenze njani kanti awuphilile manje na esibelethweni uma sixakekile sinje isibeletho ngeke kubathola abantwana kodwa siyazama ukuthi isibeletho silunge kodwa akwenzeki manje sisonke la esibhedlela into eyodwa esingakweluleka ngayo ukuthi uma ufuna ukuphila nje enyameni ungazwa inhlungu asesikhiphe isibeletho usaluwedwa kodwa uzophila abantwana kodwa ngeke ubathole wayizwa lento unkosikazi wayesebuyela kumyeni wakhe wayesethi hayi baba naku ukukhuluma kwabelungu la wathi umyeni wakhe uSibanyoni wasethi kulungile ake sihambe siye enkosini inyanga yezulu sikhuluma ngegugu lethu ngenyanga yamagugu ake sihambe siye enkosini sikubeke lokukhuluma uyafika uSibanyoni baba nangu unkosikazi uthi kubaba unani unkosikazi uthi baba uyagula phethwe isibeletho sesimphathe nje impela isikhathi eside kwase kungale kwenyanga ezisithupha eya kubelungu kanjalo kodwa ekugcineni abelungu basho ukuthi hayi olwethu ulwazi solufike ekugcineni uthi ke bathina belungu baba bathi abelungu sebefike ekugcineni ekulapheni lesisibeletho manje into abayishoyo kuloko kugula kwankosikazi bathi kungangcono ukuthi ukukhishwe isibeletho yena ukuze aphile enyameni kodwa ngeke abathola abantwana ethula inyanga yezulu isikhashana yayisithi awu basho njalo igugu lethu Thabo Sambothi mfowethu esisiziqholosha ngalo ngoba wakwenza ushembe njengoba bamkhulu ukhuluma ukuthi wafika komile wathi akulini umbuzo wathi uma sesilimile imvula izoqhamukapi kodwa wayiletha yena kwakhulu ukudla umbuzo wakhona lapho iqhamuke kanjani lembewu yaqhuma komile kunje nanamhlanje ke sisho njalo uthi ke basho njalo abelungu bathi asikhishwe uthi uSibanyoni baba basho njalo usethi ke uthi ke ubaba inyanga yezulu Sebanyoni kusho ukuthi ke kudinga sakhe ukuzwe kahle Sambothi lokho kudinga sakhe isibeletho esisha esingenako ukufa ukuze uthola abantwana wathula nje uSibanyoni ukuthi manje naku ukukhulunywa ngendaba yesibeletho ukuthi indaba yasayisekho bafuna ukukhishwa kuzokwakhiwa esinye esisha kanjani zakhiwapi ibeletho wayesethi ubaba inyanga yezulu ngijimlanda intambo wayilanda intambo wafika nawe wamnika wayifumbatha intambo ikhuluma nabantu njalo etafuleni abazonikela ukhuluma nabantu etafuleni usethi ke ubaba inyanga yezulu phakamisa iminwe kanje eyiphethe intambo ngalo uthi Sibanyoni phambi kwakhe naphambi kwabantu Sibanyoni sesakha manje isibeletho esisha isibeletho esisha wayeseyiphotha intambo eyiyenza kanjena la esandleni uthe uma yenza kanje uyifumbatha igcwele imini wathi sakhe isibeletho esisha uyamtshela ukuthi sakhe isibeletho esisha wayithatha wayifulula wayibamba kanje wayesethi isibeletho sakhe esisha lesi uzobathola abantwana hamba ubhinqisa umakoti bahamba
binqisa umakoti bebabazi ukuthi hey izokwenzeka kanjani lento isibele wabhinga le ntambo umakoti kwahamba isikhashana umakoti wangabe sabuza ubuhlungu kwahamba isikhashana wayisola umakoti wazibula ngumfana kwakuyintombazane eqala wazibula ngumfana baze baba isithupha samboti laba bantu abakhona njengoba ngikhuluma baze baba isithupha ngesibelethe sakhiwa inyanga yezulu ngentambo phambi kwabantu igugu lethu esikhuluma ngeke size sikhohlwe inyanga yezulu umuntu ongayifuni inyanga yezulu cha sinankinga naye igugu kodwa kuthini phela ngeke size siqamba manga noma sifihle into yakhona sithi ayikho sijike ngeke kakhulukazi ke ngoba baningi abantu bayafika bazi wena ubukhona ke eduze nenyanga yezulu kakhulu ngicela ngithi yabona lento kuba busy ithi ngizosiposta nalesa sithombe sebhanoyi sitholakele sikhona haleluya sikhona nawe ngithi ngizokuthumela ngaze ngilongilibala ngenza izinto 1981 kwenzeka lento ngithi beku 19 bani ngithi 1982 sisekhangelani la eCranscope sengikhuluma enye indaba ngiyifaka kwenye uSibanyoni nangu namhlanje umfundisi ukhuluma ngayo uSibanyoni uSibanyoni namhlanje umfundisi unengane selobole useletsholelwe manje ingane zakunanga umshanami la ucelo la kwamashu ngiyambocela indodakazi wakhe owazalwa kulesi sibelethe esikhuluma ngaso senyanga yezulu amagugu ethu wonke lawo ukube angazi ukuthi ngizothi ukube siyini ngabe sibabeka lapha phezulu kuba abantu esibakhonza nansi into inyanga yezulu yayenza njengoba sikhuluma nje ngendaba leyo okhuluma ngayo kaThabethe noMbili kwamthethwa kugcwele ingane namhlanje lithi hala kahla zafika noShembe bangaphika bakhona kodwa wathi uShembe wafika komisizwe nezingane zingekho wathi ngifuna ngiyabuya ngonyaka ozayo izingane zikhona agcwala kwamthetho izingane zikuzanjini wakhisizwe uShembe zagcwala izingane zabakhona amagugu alenyanga sinamagugu amaningi kabi ayahamba ngeenyawo ayakhuluma hayi ukuthi amagugu nje ukuthi sikhomba ama artifact njengobusho khuluma amagugu ahamba ayakhe imizi kwamthethwa khona la kukhona umfokambutho owafika kuBabilanga wacela izingane wathi izingane ziyahamba wayesethi uBabilanga kulungile sengizwile ngeke zisahamba izingane wayithola indodana yakhe yahamba la ngesuka kwamthetho eyenelisiwe la ubaba wayekhona shove ibhayisikile ingane ihambile ufika kuBabilanga enelisiwe awu baba uthi kwenze njani uthi nganje lo mntwana lo wangipha yena inkosi yayisithi hamba landa amafutha wabalanda amafutha umbutho wathatha umbaba inyanga wawabusisa wathi ufika umkhothisi wahamba umbuthi ibanga uyokhothisa umuntu ongasekho wahamba ibangani umbutho yathi ingqondo hayibo uzwile kahle njengoba ngiphethe amafutha nje umuntu ongasekho uthi ubaba uzwe kahle ukuthi ngithi ingane ayisekho wabuyela emuva hawu kwenze njani umbutho wathi ubaba unginika amafutha angazi noma uzwe kahle ukuthi ingane ayisekho uthi uBabilanga ngizwile hamba uyikhothisa amafutha uthi uma ifika la uthi umphefumulo wayo awukafiki la uma ifika la ngizoyibuyisela emuva wahamba umbutho angazi uma wenalo lelo themba nangu uyafika uyabona lethi dumisa ikhanda nje unombani nje wena ingane ushiya ngasekho uthi yena ayikafika ukuvezela isandla isimanga uthi ayikafiki la umbuzo lo nje okhulu uyizofunani kuwena esandleni ingane fika umbathi umbutho ekhaya khuluma nonina bengane nonina bakhe bakhona phela wasondela enganeni bathi kuyivusa ingane
Ita khona bayixika amafutha la emlonyeni balobe yiqika amafutha benza ukuthiwa abakwenza abanalo ithemba ukuthi kuzokwenzeka bakwenza bayizwa ingane yakhwehlela ikhona ngikhuluma nje Mshumayeli siya ku 5 o'clock manje masibuya ngale kuka 5 esiqhubeka nayo sisohlelweni sikhumbule kuphakameni Nanda 88.4 FM la Thaboka Sambuthi nomshumayeli uSibisi khumbule kuphakameni Nanda 88.4 FM hlelo lakho mlaleli 426 njalo ngamasabathu khumbule sikhona ku WhatsApp 0687649969 0687649969 ila uzosithola khona lapho uma uthumela uWhatsApp Facebook sikhumbule kuphakameni 1910 1976 uzosithola lapho TikTok Nanda FM uzosithola Facebook asengushilo uFacebook sikhumbule kuphakameni 1910 1976 uzosithola lapho Mshumayeli uSibisi uThaboka Sambuthi Mshumayeli hayi ngoba isikhathi sivele nje ubone sesinyamalala hayi asihlale phezulu kwaludaba Sambuthi mfowethu njengoba sikhuluma ngamagugu awu indaba enkulu indaba yamagugu namhlanje inyanga yawo angazi abantu bazobe yina bezobe beyigubha noma beyikhumbula njengegugu ayikho kodwa into eyigugu njengale ngichazwe igama lesingisi kuthiwa heritage month manje igugu ne-heritage into ezimbili kafana ngoba i-heritage inheritance ifa yebo kwanothi amafa ethu kahle kahle ngempela ifa lethu leli salishiyelwa ushembe ikakhulu qinisile elisihlukanisa emkhubeni yasemhlabeni lisifake emkhubeni yesintu esihambisana noJehova igugu ifa futhi nakho ayifa lelathi ushembe sebefuna ukunephuca yezwa na hey indaba enkulu ke le sebefuna ukunephuca la egugwini lethu esikhuluma ngalo ngomunye unyaka noma ngesikhathi esithize kwakunensizwa nomuzi wasemakhabeleni la eKranskop esizweni sasemakhabe sakwaDlomo esigodini kuthiwa ke kusemakhabeleni wakholwa lo muzi wakholwa kwahamba abantu abadala kwasala umama wakhona kuphela wasala nabafana omunye wabafana wahamba waye eGoli eyocela umsebenzi wafika eGoli wahlubuka umthetho yakhona ke ingane zivamisela ukuthi ziphume eceleni kodwa wangakhohlwe ekhaya uma esebuye ezekhaya wangabe sathatha intombi yaseNazaretha wathatha intombi eyayikholwa kwezinye inkonzo walobola waqeda wabuya umakoti wazo sinekhaya ufika ke lo makoti la akakholwa yena eNazaretha nalomfana eNazaretha uyaxeka kodwa ufika unina oqinile eNazarethini umakoti mesezisola lo mfana eseGoli usethi ma ngiyacela ukuthi uvume umakoti akeze ngapha ukuzathi uma ekhululeka abe seduze nabelungu ayi unina vume imoto ezazisuka eGoli ziza nabantu ngala ziphindele emuva zizobuya nalomakoti emuva uyaqoqa kumakoti uyaqeda uthinya usethi uma unina walomfana umakoti uyithwele usiyathandaza okuyigugu esanikezwe uShembe uthi uNkulunkulu kaShembe nanga umlobokazi walapha ekhaya uyeGoli uyithwele ngicela Nkosi ukuthi afike eGoli akhululeke kahle abuye nengane iphilile uyalalela umakoti uNkulunkulu kaShembe makoti akayazi yonke lonto uyayikhohlwa nje ukuthi hey kulungileke
ngoba la ulala nathi novuka nathi umakoti uba khona kulomthandazo ngoba emenywa unina kodwa kuzokhulunywa uNkulunkulu kaShembela umakoti akayazi yonke leyo futhi akazi uyifunda ayifundeki ngoba indlela akhuliswe ngayo isikompilo lakhe alikho la kulobu mNazareth ahambe kumakoti uma efika esibhedlela efike eGoli umkhwenyana amthatha mise esibhedlela eBaragwana uJune 27 1981 nangu umakoti uyakhona esibhedlela bayafika esibhedlela bayamcheka umakoti emaclinic akhona bese bethi cha akusekude umakoti abelethe angabe saphuma esibhedlela vele umkhwenyana wayembizele khona lokho ukuthi akabe ngaphansi kweso lasesibhedlela lo nurse nebalake lufika usuku lokuthi umakoti angabuya abelethe uma lo suku lufika amathambama angeke ngithi ngazi ikhathi zawo 2 hayi umakoti uyabeletha akubeletheki awu akubeletheki basondele onesi babheka ukuthi kwenze njani kuthi ngabo 4 bamhlinza umakoti bayikhipha ingane uma beyikhipha ingane ikhathele angeke ngithi nje ubonakala ukuthi ingane ikhathele yagcina ithula ingane hawu uma bethi bayehlola la ekhanda amathambo lawa sekhanda abengahlangene kahle balindele umakoti ke ukuthi uzovuka ngazi ngesikhathi esingakanani bandindo onesi sishaya isikhathi salaba abasemini ukuthi bayaphuma uma kungena laba abantambama bese kufika unesi azoma la alindele lo makoti olele elaliswa ngoba nakho kede enziwa lo msebenzi ukuthi uzophaphama sevele isikhathi sakhe sokuthi angabe uyaphaphama manje lo nesi labo nesi basebusuku nampa yabakhona balindo nesi kuse kuthi uma kusa ngakusasa labo nesi asebela bengasazi ukuthi kuzokwenza kanjani bese kufika labo nesi abangena ekseni basemini ebebevele lo makoti bemshiyela hawu balindile bayabona umakoti uyaphaphama bephaphama makoti ethi kubaqalaza umkhuba wakhona ke ngiyacabanga esibhedlela ukuthi uma umuntu osuke ekulesi simo ephaphama abasheshi ukuthi bamxake ngokukhuluma balinda nje bambuka bembona nokuthi ukuphaphama kwakhe kuyikho kahle futhi ke umuntu onje ngeke bamxine ngentashi ngoba bazi noma inhlungu lezi uyazi yini ukuthi wenziwe lokho nenhlungu zinjani umakoti kube uyena okhulumayo athi iphi ingane yami bathule nje onesi aphinde isibili iphi ingane yami bese beze ukuthi cha ingqondo yakhe ikhona bese bethi ha uyazi ukuthi kwawena njengoba ubuyile nje bese asazi ukuthi ubuye kanjani ngoba solokhu ungenela izolo njengoba uvuka manje akuzwe lokho kodwa lokho ebelesele iphi ingane yami uthi ngesikhathi ingane seyikhipha la ingane iphuma ingasekho abesethi lo makoti cha mina ngitsheliwe ukuthi yami ingane iyaphila bese bethule onesi uthi umakoti kanti animbonanga yini lo baba ongehlisela uyakhomba ukhombe esibhedlela endaweni uthi animbonanga yini ubaba ongehlisela ehashini ungitshelile ukuthi ingane yami iyaphila hey babothu uhlanya lo asazi noma engqondweni sadidekile khandelwa ingane kanjani manje hey onese kudideke ngikhuluma ngegugu lethu lana eSamboti ihashe uyabona ukukhuluma ngehashe esibhedlela hayi ukuthi imshiye ngaphandle uthi la uthi nje animbonanga yini kanti ongehlisela wangitshela ukuthi eyami ingane iyaphila bathula onesi bathinya athi ngifuna ukuyibona yabona ke manje okunye ke lokukhuluma
ngifuna ukuyibona bayabuza onesi ukuthi kodwa lo muntu uzohamba kanjani eyobona leyo ngane ngale magazini babona ukuthi uyaqina bese bebiza udokotela doctor nayi inkinga esinayo uvukile manje kodwa ufuna ukubona ingane uthi ingane iyaphila dokotela wayikhohlwa indaba yengane ukuthi iyaphila kulungile hambani nomkhombisa yona bamtatamiseke onesi bemise emakhazeni engane bayafika ke balidonsa ishalofu bathi ke nayi ingane yakho ayibona ingane yakhe bayibuyisele emuva bese bemthatha umakoti buyela nene wathatha amanyathela amathatha amane wayeseyateleka umakoti ukuqhubeka wayesethi ngifuna ingane yami hawu sesikukhombisile nje ingane iyaphila ingane yami ngifuna yona awu kwabonakala ukuthi hayibona inkinga nangu umakoti eyinkinga konke sesikwenzile naye akamnandi kodwa manje ukhuluma le ndaba engekho ukuthi ingane iyaphila ingane iphume nini izolo yabeka emakhazeni namhlanje ngolunye usuku manje 1 minute ago kade confirm kwavulwa kwabathi uyayibona ke nawe ayikho nakonke atheni unesi hey gijima uyobiza udokotela weza udokotela futhi uthi hayi nangu makoti useyibonile ingane doctor kodwa uThumakoti ufuna ingane yakhe iyaphila wangakusho udokotela ukuthi hayi uyahlanya wahamba waya khona esibhedlela entashingene emakhazeni etrain lapha wathatha into zakhe la wayibeka enganeni wayesethi konesi iphuthumani niye la ingane nigeze ninikeze kufanele inikezwe khona iyaphila ha bayithatha ingane bathi begijima bayele onesi laba bemtotosa la bemise embhedeni igugu lethu esinalo ngoshembe ayibona imango nesi onesi ngani bona yakutshela manje nje ubahlalele nje ungabhala umcingo wencwadi ezama volume hayi indaba yokudlala bekuxoxela izinto ezike zenzeke la into ezenzeke ebhedlela nabo abangazi ukuthi zenzeka kanjani ayiphuthumisa ingane bayilungise ngendlela yakhona ke bayibekela bayibeka khona umakoti bambuyise bazombeka ngalo sebethi ke bayithola ukuthi amathambo njengoba ayengahlangene la bese beyifaka ibhandishi la bazohlanganisa lamathambo ekukhuleni kwaye amathambo akhula ahlangana enzenje ngikhuluma kanje ukuthi bayifaka la ibhandi ngoba ngayibona ngo81 isifikela ekhangelana owala emakhabeleni phela wathi umeze uthi inyanga yezulu la wathi ake ngihamba ngombongo uJehova ufika naye ingane ugogo ufika naye ingane nomluthele umluthele wabona ingane kwani wakhola umluthele wayefika sengigqoka ingubo emhlophe ekholwa ngesenzo ayibona asibonile senzeka kuyena uma ke sefikile lana umakoti kwaba yilolu usuku evuke ngalo umakoti nengane ngakusasa ekseni ngabo 9 ngokufika kwayivakashi zizobona iguli sokuqhamuka indoda lapha yaqonda nje ngokunesi gqoke kahle le ndoda isuthu yaye emnyama nesigqoko esimhlophe la iphethe isembatho la esandleni ithi sawubona mntanami nesi uyafuna uthi cha ngizobona umzukulu wami lo obe nekhanda lingahlangene uyamchaza usethi woza baba woza mkhulu uyafika lapho uyambona nansi ingane la uyibeka ke embhedeni la le ngane ibekwe khona usethatha lesembatho uyabuka unese lapha kude uyayiphephetha lengane uyayiphephetha lengane wabuya futhi wabonga wahamba kuthe uma sekubizwa onina kuthiwa bazoncelisa ingane useyasho nese uthi hey kade ngibona umkhulu walengane ufike la phezulu kwaye wayibona wathuka umakoti wathi hawu kusho ukuthi kunemingci la imingci yipoki imimoya wathi hayi uyathi umakoti lo wasemakhabeleni utshela unesi uthi la ngane khona akekho umkhulu kade bahamba abantu bakhona uthi kusho ukuthi bakuyizipoki zala isibhedlela lezi ezizokwengama ingane yami
uthi ke unesi umakoti uthi uma kwenzeka futhi ephinde ebuye ungibize uthi kulungile ngizokubiza kwathi ngakusasa ngase isikhathi esifanayo kwafika ugagani lokubathiya la abo indlovedle ezinye qale kwafika inyanga yezolo kwafika uthi ubabilanga kwaqale kwafika la ubabilanga sekufika manje ugagani lutho ugagani mntanami ngifuna ngicela ukuzobona lengane ebinekhanda elingahlangene wayesethi unesi kulungile wosa wathi angambeka khona nangu uyagijima ya ku-maternity ward ngale eyobiza umakoti wasemakhabeni woza uzobona umkhulu wengane usefikile kodwa kuyena lo wayizolo uma efika la evela kancane esicabheni laphana uyabuka la enganeni ngiyacabanga ukuthi nomsindo wawukhona la ingane zikhala uyabuka lapho uyambona lo baba akamazi ngesathi embuka lo baba ngiyabona ukuthi waphakama wasukuma wenza nje kanti amehla lo baba nawo waza uhlangana nalo amakoti esicabheni ubaba mkhulu bese qeda lapha bese qonda lapha eminyango uyafika lo makoti uguqile la eminyango uyafika ubaba mkhulu la eminyango esitepisini uma nje ngoba emesihlabelelweni manje uthi sabona mntanami uyavuma lo ma uthi uyangazi uyayizwa leyo ndaba uyambuza uyangazi uthi umakoti angikwazi uthi ngowushembe uthuka umakoti wayesethi ke lalelake ngizokunikeza insuku ezintathu uhlezi la esibhedlela nengane uguqa nje umakoti akamazi kodwa isintu ukuthi vele hey umuntu wesilisa uyaguqelwa hayi njengoba kunamhlanje yebo ngiba umuntu wasemakhabeleni kwenziwa nje emakhabeleni okuyimpilo yesintu okuyimpilo siko lesintu isiko mpilo la khona nakuya uyangazi mina ngingushembe uyamtshela manje usiyakhumbula umakoti uthi umama uthe uNkulunkulu kaShembe nanguShembe usethi ke ngikunikeza insuku ezintathu usesibhedlela nengane uyayifuna ugogo wayo ingane ekhaya uzophila wena ugodwa ukuye ekhaya ngoba ugogo uyayifuna ingane ekhaya washo nje wathi abuye nayo iphila uthi uyangibona uthi ngiyakubona uthi ngithi ngikulandile la nawe bungasekho ngakulanda nengane ingasekho ngakutshela ukuthi ngizoyivusa nakho ke ukhona sengikunikeza insuku ezintathu ukubuyela ekhaya lo makoti uthi mefika ke lapha ekhangelani yafika le ndaba yachayo ichayo phakathi kwenyanga yezulu uthi ngizobonga Nkosi usezobona lo wesithathu ke manje beyizwa ke laba babili asebabonile laba babili ufikile wangambona oqala efika wabona onesi wambona wesibili sezobona lo wesithathu manje esembona bukhoma esekholwa hawu wathi mefika umakoti wasemakhabeleni ekhaya wathatha isihlabelelo lesika sika gogo phela wenginte nginamsebenzi naye yena wasibheka hawu wathi nangu ke gogo umuntu ofikile ekhaya ofikile lapha wahalalisa ugogo wahalalisela indlondlo ngoba wayeyithumile ukuthi hamba naye igugu lethu samboti leli ngeke siliyeke abantu bangakhohlwa ukuthi ngalezi sikhathi nomakoti nje akakhola ayengeka amaNazaretha kunjalo uthi zelwazazisa bathela sodwa nangamasabatha mhlambe babili noma uyedwa thembe abanye babengayo wayiguqa khona la endlini ngoba awekho ungakhohlwa ke futhi nokuthi namathempeli lawa ayengeke ngoba nabefunda nomthetho wawungavumi ukuthi bakha amathempeli uzofika ngoba kuzoyiwa ethempelini ngoba mhlambe kubuye laba basebenzayo mhlambe oDisemba nakho baningana bathe kubakhonyana kodwa nje isalwazi sihlale sisodwa nje kodwa siyakwenza uvuka nathi ulala nathi nesabatha ingakho ingane zaqala zazusho ngekhanda befundiswa ogogo nomkhulu sifundela umthandazo noma kunjani bawubhala kodwa ogogo bekhuluma ngomlomo bona babhala abantwana yibo futhi abazofunda abantwana nabo bagcine bewazi ngekhaya bagcine bewazi ngekhanda manje kube umlolozelo nje kodwa owekuvuka ukulala nesabatha abantu babona amaNazaretha esemangaka
lento amaNazaretha amangaka iqala inyanga yezulu sihamba futhi kunjani ivuka nje izolo le ndaba sihamba nenyanga yezulu bengekho maNazaretha amathempeli agcwele yonke indawo njengobusho nje kunjalo into yamanje nje abantu bangacabanga ukuthi nje kwakuvele kunje ukubona izinkalo zimhlobo kwakungekho nje indlela uShemba asebenza ngayo ngikhumbule eMkhomazi sithi sayoni sakhona kwakhuzwayo uthi ngilale cishe iminyaka emibili ngikula sengiyinto yombhede nje ithi kodwa ngolunye usuku le ndlela uShemba aqoqa ngayo abantu ngolunye usuku ngesikhathi senhlazane nje ngabo past 10 kuya ku 11 ngilele la embhedeni uthi ngezwizwi lathi vuka uphumele eminyango ubheke empumalanga ngathi ngiyaliziba lelizwi laphinda ngatotoba ngivuka ngoba ngiyagula sambona ngempela wayesemncanyane engaka kanti wemusha yena uthi ngavuka ngatotoba ngaphumela eminyango ngabheka empumalanga njengoba izwi kade lisho la ngiphuma manje ke wakhe eGqumaneni impumalanga ingaphezulu kweGquma lakhe uthi ngavuka kakhuphuke kwafanele noma waphumela eminyango nje phumela nje egcekeni wayesebheka empumalanga ubheka phezulu kwentaba phezulu kweGquma lelo Gquma lelo sempumalanga uthi wathi ebona kwaqhamuka ifu la phezulu lathi lingahambeli kude kakhulu uthi wabona phezulu kuhlezi uShemba hawu uthi walibuka lelifu nanti lihamba kahle liye entshonalanga uthi lapha ngasentshonalanga kwakuneGquma uthi ngangithi izofika lihlale kuleli yaqhuma uthi lashona ngaleni leli yaqhuma uthi ngahalalisa ngoba ngiyambona uShembe kusho ukuthi ke umuntu wala eMkhomazi uShembe kuyafika la eMkhomazi yena uyisayoni uthi ke bantaba uthi ke makholwa sengilokhu ngavuka ngalelo langa ngikaze ngiphinde ngilale uthi manje umzimba ngiyawubona uyabuya sengikwazi nokuhamba ngoba thina simthole emgaqweni uyakhomba ukuthi ekhaya naku nganhle uthi ngangakwazi ukufika la emgaqweni uthi kodwa kwadlula uShembe ngasinda lo Shembe okhuluma ngaye ukuthi kwakungenjalo kudala ya namhlanje uShembe usengena emoyeni usekhuluma nabantu belele abantu babone emini ababizwa ethi wozane kuphakameni kukhona lo mfana ngecabanga yamazi umfana ube untanga yami besifundana naye nanku umuzi kaDlamini wakaDlamini mozongena eMatabetulu phezulu umfana ekuthiwa uSithembiso wayezalwa esalukazana esibovu besine tuck shop lapha ngenzansi Sithembiso Dlamini nasalukwazi esibovu uMaduma uzalwa uMaduma ungixoxela ngelinya ohambe nekhanda lingasalokhuzi kahle uthi kuzohlala uthingo lahlala nje uthingo yebo siyangixoxela lapha ebuhleni uthi ngibona isimanga ubaba uthingo lale emkhonzile ke ngiyakhumbula ukuthi sadayisana lalekele imthumo my order nalo nje usithe nje wayinengqondwana nje esithi isikhula yena nje wayinengqondo nje phambili endala kunaye uthi ngibona ubaba ehamba ekhuphuka indawo yamaStebhisi efake ingubo enomsilo omude ngathi ingubo yokushada iveli ngiyabona uthi iveli uthi ngiyambuka awu uyakhuphuka uthi ukhuphuka lamaStebhisi nayi iveli uthi manje ngiyabukisisa hayi akuyona iveli le abantu bafaka ingubo ezimhlophe bayamlandela bayinqwa kanti uSithembiso ubona lento nje ziselapha enzansi ngempela akuzogcwala kuzoba umhlolo kunjalo ha stay uthi ngibona isima usixoxela iphupho salibona iphupho ngempela lenzeka ndaba nje sikhuluma ngale abantu ke sithi manje sebebangaka kunjalo into efika manje labantu abavele nje bavele kwavumbuka abantu nje kwavumbuka yonke indawo iqiniso kuthe uma kushunyelwe idimeleni la idimeleni ke khona yonke inhlobo yabantu namakholwa kodwa bonke baphenduka lishilo inyanga yezulu lathi ngiphonsine yasho yathi qoqwa yonke into kohlungwa phambili manje makunjena ke sibona ibhidene nje kunedidani potani washo athi yonke into la ilona gugu lethu leli
umuntu omunye ngathi awukwashembe amakholwa akho ayaxabana cha igugu lethu ngoba satshelwa ngalento kwathi ukuthi konke kuzoba la wathi inkalankala iselesele umbokwane esingakudli sokukhipha wathi konke kula esingakudli sokukhipha wathi mina ngibutha konke ngibutha yonke into manje kukhona yonke into nje ubone ngathi kunaletho satshelwa kwathiwa negodo wathi ubulathi uthingi so iqhoza khona la esiyifunayo singasifuna sikhiphe manje kunje sayatshela ukuthi kuzoba nje sithi masikhuza ke izinto hayi ngobani sisuka senzela ukuthi labo ngempela abamenyiwe la bazo hawuka hayi besingazi bese umuntu eyashintsha nansi into enkulu besingazi yona inkani usuyambona ingqanqa ke le evele ifanele ukukhishwa washo ukuthi yokhishwa ingane kodwa yona izoza enethini leyo kwasho yena manje akusimangazi ningaboni nje manje ngazi ukuthi nje hayi hey nina niyaxeka kunjani cha esikwaziyo kufanele sikushwa phela ukuthi lokhu siyakwazi hayi lokhu liqiniso futhi lokhu kwathiwa ke nje angenziwa nje satshelwa ukuthi yakwenza wena hayi nina nje kwaukuthi cha kwashiwa futhi kwasho yena wathi uzobutha yonke into iqiniso liphelele uma ke la ke sewubuthiwe ke sisho ukuthi uyabona ke nje ubusungenela lokhu nalokhu akwenziwe sizobona ngokuthi uyavuma yini uyakwenza na mawunenkani yibo labo akwathi hayi laba botshikwa ngaphandle bokhishwa batshingwe ngaphandle nakhe kodwa bekhishwa sebela nakho ngoba yena wathi uzobaqoqa bonke abafakile iqiniso lo injalo ke le ndaba Samboti sigubha usuku lwamagugu nempilo yethu ebuNazaretheni uyabona njena into enye engasenzeki eyigugu lethu elikhulu engazi ukuthi uma singayenzi yini ezosehlela isibehlela abaningi ake ngikhulume ngomshado la ekuphakameni celwa intombi inikezwe isikhathi umkhwenyana inyanga ezisithupha azithi iphela inyanga ezisithupha abese lobole waqeda manje ke nelobolo leli liphenduka libe intaba enkulu engazi ukuthi yini le yenza ilobolo libe yilolu hlobo ngoba ubudlelwano phakathi kwemindeni emibili leso kudala ukuthi kube khona manje umqansa odinga umbiwe leli iqhuma limbiwe lize libe level ngaphambi kuba kushadwe angazi ukuthi kwenziwa yini inhliziyo ezilikhuni zabantu ukona umsebenzi kaShembe uyabona ubi nje uzama ukona umsebenzi kaShembe ngoba manje kubekwa into engeke ize obonathi impossible lento esimeni ke nje esiphila ngaphansi kwaso manje kwakungcono ukuqala mhlamba abantu bonke bebesebenza benenkomo futhi emakhaya nemali noma imali incane kodwa inkomo zazikho inkomo esimeni samanje nje usuyabona ukuthi manje zonke lezi zinto angazi ukuthi ukohlangana nini kanjani kuke kuxoxwe ngazo ubudlelwano phakathi kwethu njengabazali nezingane buxovwa yithi sithi nje ngeke aphuma uThembisile la angithi ngeke nalento yokwenza izinto ngesintu ube siyakhohlwa ukuthi wena uthe namhla ngenza isivumelwano sokuthi ngiyakuhlala endlini kaJehova ukuze ukuthi ke isintu ke esigodini sangakini kwenziwa kanje kodwa manje ngokobuNazaretha ke uShembena uthe ingane ingane ezamaNazaretha kwenziwa kanje ngoba ikhona lento lapha encwadini lengafunwa kakhulu leyo mncwabo ayiqali inkinga leyo ikhulumayo nangesikhathi senkosi langa angithi yakhuluma kakhulu la yakhuluma kakhulu ngakho yikho nje ngikhuluma ukuthi uyavuselela ngenye indlela ngamanye amazwi ngiyavuselela ukuthi yini le yenza singavumi
thina njengabazali ake ngikhulume ngabazali ke manje ngoba abazali abaphethe yonke lento ingane zihlukaniswa abazali ngokuthi nje ngeke aphumela uthembisile ukuthi nokuthi kungekho kungaphelele ubani lo wathi kudinga kuphelele konke lokho ingane bese kuyaphela kanti lo 6 months wenzelwe khona lokho ukuthi uthando alutho lisavutha zonke izinto ziqonda ngithi ke mina uma kungaphelele yini lenza ukuthi umshado ungabi khona uthi ke ubaba mkhulu akwenziwa umshado opheleleyo lenyanga ezisithupha uthini akusinwe ethempelini kungasinwe ethempelini ingekho inkomo ezoqhoyisa lo makoti khona la ethempelini bhalwe phansi kuyona lencwadi enkulu wezwa nayo ukuze kungabi khona ihlazo elizokwenzeka njengoba amahlanzi enzeka manje asiwanakile futhi uthi ubaba mkhulu ngelinye ilanga ngikhuluma ngayo le ndaba kunezingane la ekitchen zingaphezulu kwesihlanu baba mkhulu abesebuza kweyodwa yazo athi wena mntanami wazaleka kanjani athi ke lethi lengane baba ngazalwa mina uma nobaba athi ngiyabonga mntanami kuhamba isikhashana aphinda abuze kulengane lengane ithinteke manje baba mkhulu wangibuza umbuzo wodwa abese ikhuluma nonini hayi ma ubaba ngibuze ubaba umkhulu lapho ngibuze ukuthi ngazaleka kanjani abese thunini hayi womtshela umkhulu mntanami ukuthi wena wazalwa la ekhaya ubaba wakho nangu kanye nami sesishadile bayizwa leyo nto okwesithathu ambuze futhi ubaba mkhulu lo muntu ayikhulume kanjena njengoba unini eshile okwesine afika ingane isikhala ekhaya baba mkhulu uyayibuza wathi unina awu mntanami lokhu baba kufunayo kulukhuni athi womtshela ubaba ukuthi sathi sisina la ekhaya wena wawusesiswini wawusuzalwa la ekhaya emva koba sesisinile waphinda baba mkhulu wayibuza lengane mhlawumbe kwesihlanu noma kwesithupha wathi ingane mayisikhuluma ithi uma uthi mina esina nobaba la ekhaya kithi ngase ngisesiswini ngazi nganginenyanga engakhe ezimbili noma ezintathu baba mkhulu wethuka wathi hawu mntanami kanti awuhlambulukile bangakha bangahlambulukile namhlanje ngoba siyiphethe thina uthi hawu mntanami kanti awuhlambulukile uthi kulungileke wotshela uyihlo akhipha inkomo ageza umuzi wakini akhipha inkomo ahlambulula umshado isami kahle umshado wethu njengoba sizenzela nje uthi ke ubaba mkhulu ingane ayisine la ethempelini iphelelo umfana ahambe nomakoti wakhe kuze kungenzeki leli phutha lelenzeke ugwema lesi simo sokuthi kube khona izingane ezizozalwa zingahlambulukile kukhona ingane ethi mina ngazalelwa emshadweni weyizwa leyo nto kwase kushadiwe impela kodwa yayisihlezi ingane uthi ke uma kungenjalo ezosina la uyise wengane ululeka thina njengabazali akayigcine lengane yakhe insuku zibe sikhombisa ngoluka 8 ayithathe iye emzini wayo ugwema lokhu ukuthi kuzalwe izingane ezingahlambulukile zingakhe ezingahlambulukile izingane kuzokwenziwa njani ngalezi izingane ngoba noma usithukwe ukuthulwe ezweni kodwa uNkulunkulu kayihlambulukile kuke kuphuthunye kuthiwa sekuyathiwa athi ubani useyithwela ake siphuthume kwenze ukuthi vele sekonakele kuthiwa kugcitshwa ihlazo ngoba bayazi lenkulumo oyikhulumayo ukuthi noma angasina manje sesihleli isisu umshado wonakele uthi ubaba mkhulu ke akuhlanjulula umshado uthi akuhlanjululwe manje ehlanjululayo umuzi na umshado uyayizwa ke lona ukuze umshado njengoba
lo mshado ubusisiwe so wonakele manje ngalendlela okwenzeke ngayo usiko lwasezulwini kuzala abantu abahlanzekile nabahlambulukile kufanele kwenziwe lokhu uShemba akushoyo yilokho esikushoyo okuyigugu lethu ngoba uma sikwenza lokho sozala ingane eziphilayo usho njalo uBabilanga sozala ingane eziphilayo uthi uBabilanga eshadisa sebefikile la njengoba befikile lana usethi ke mantombazana uthi nasi seluleko namhlanje engininika sona namhlanje ngoba senizoshada uthi lemzimba yeni igcineni niyigcinele labafana why ukuze nizale izingane ezihlambulukile futhi eziphilayo zinjani izingane namhlanje ilento yokuphila abantu abangayazi bacala mhlawumbe ukuphila ukuphefumula kuphela cha kusho ubuntu ukuthi abe uye nje phela umuntu ozohlonipha abazali abazisa abantu abadala nemkhuba yakhe ayifihle usethi ke kubafana njengoba namhlanje nishada nginasi iseluleko sami ngininika sona yigcineni imizimba yenu niyigcinele lamantombazana nabo banika into efanayo ukuze nizale izingane eziphilayo ezibusisiwe umbuzo khona namhlanje zingakhe ezibusisiwe kulezi izingane zalo ushadwa njalo kodwa kuyenziwa yini uShemba kushila ukuze sithole isibusiso uyiqale kahle wathi inkinga enkulu iqalwa abazali kuze ezoba nje kunjalo impela njengoba ngenzeka kube yibo labantu abangebona besibusiso kwabona abaphili yingakho benza izinto ezingaphilile babulala nenzalo yabo manje njengoba usho ukuthi ushaya phansi ngonyawo athi ayiphume yaminge kungekho ukuthi kungekho umshini wokwasha uthi ethi umnomzana imiso umshini wokwasha ke manje lo ufunakalayo ubiza malini nenkomo zakho uyifuna ezigcwele futhi usefuna umshini obiza ngaphezulu kwenkomo ezimbili eyibo yeah ngiyakhumbuza ke ukuthi asibheke kokunye okonakala yegcikene emzini yawo baba ukuthi koniwa yini koniwa ubani asilaleli izingane la bheke ukuthi zifike kanjani lezi izingane kwenzekile yini lokhu uShemba ekushila uma lelo ke ekaShemba into ayipheli umethe koba ukuthi koba yikho phezulu kwakhe yonke into esikhona kodwa wayethe kuyoba ukuthi kuyoba yikho lokho yazi mshumayeli lento ekhulumayo ususilaphile sibaningi silalele ngoba baningi abalalele manje abathi hawu abasazophuma ke manje bayobheka ukuthi ngebhadi ke kodwa umuntu uzotholana nabantu kodwa ngabalaleli labo usitshela ngosibisi wena ukhuluma izwi owalizwa elakhulunywa uShemba abantu abazofuna ukuphila ukuthi hawu singayilungisa kanjani lento ngoba iyenzeka sebefuna ukuyilungisa ukuze enzalweni yabo ingaphindeki qiniso bazothanda abantu ukuyilungisa lento laba abakhethiwe abalayini ethini abakhethiwe bangakhohlwa abantu ukuthi basenethini uma ephikisana nokushiwo uShemba usenethini uzokhishwa ajikshelwe ngaphandle ngoba uShemba uqoqe yonke into ukuba izolalela okufanele kwenzeke empilweni yakhe nje umuntu nasempilweni nasesiko empilweni lakhe nasemthethweni kaNkuluNkulu ukuzinzalo ibe ehlambulukile nakho isikhathi ke manje sithi 15 minutes to 6 o'clock ngingithande ke mase kunje ukuze bangasali ngaphandle abantu ake ngiye la qale nganayi voice note ngakayi nje ku Facebook sizwa ama voice note athini ubani lo Mkhize Kodwa benkosi ngithi cha nami ngibuza uba ukuthi ulanda abantu abadala obafaka ekhaya kumkhuba noma kuwusiko na ngicela ukwazi kwasePhalamende kwenziwa njani ngoba
imikhuba isiningi namhlanje yezala lapha ngoNazaretha kwenziwa njani ngicela ukubuza lokho umkhizi lokwandengeza anengisize yangazaretha ngibonise lokho amen. Khize Khabazela siyamphendula umkhize noma sidlulela kwenye voice note. Uthini umkhize? Ukhala ngalento esiyafika phela Mshumayeli le ukuthi sekunamadoda la nomama futhi sebekhona bande kakhulu ukuthi into esanda kwenzeka nje futhi omunye nje kuhlale sengidlula kule ndaba kodwa iyo le kaMkhize insizwe la iyalela umuntu ongakholwa ukuthi akahamba yonikela lapha ebuhlini umuntu wasebuhlini uyalela omunye ngenkinga akazi hayi lo muntu akalona neNazaretha hey inkinga yakho awuvela uhambe unikele aha mayifika lapha ya into nje mhlambe kule nyanga kodwa ile dlule anikele bese phela eyahlolelwa ke khona la bese kuthiwa kufanele alethe imbuzi ephilayo angayithengi futhi la abuye nayo ngaphandle azonikela ngayo la uyayizwa inkinga uyaqala ukufika umuntu kuleli ibandla kuthiwa akathenga imbuzi into ka 3000 yena njengoba enjalo akasebenzi mhlawumbe uzobika inkinga usenkingeni kuthiwa akeze nembuzi uyacabanga ke kufanele ngiqashe imoto ngithwalele imbuzi ngiyisele yona le umkhize ukukhuluma ngalabantu kasebefikileke manje ukuthi uyanikela bese utshelwa ukuthi kufanele uqale uyongenisa abadala sizongenisela abantu abadala uthi ke ikhona yini into enjalo ukuthi kungeniswa abantu abadala. Ngiyabonga Sithambothi mfowethu. Umkhize akakalalele umuntu wenkosi kanye nabo abayizwayo le ndaba ngolunye usuku uBabilanga wathumela ungema uwili bayamaza abadala kumfundisa uMagwaza umdala uthi mayelana nalabantu abadala esikhuluma ngabo namhlanje uthi Magwaza uzohamba umndeni wakini ngoba wawuxabene lokho kwenza izinto zakhe ekhaya zingavumi ukuhlangana wathi uzohamba uyokwenza lo msebenzi othi uzowenza kodwa ngizothumela nangu uwili ukuthi afike lapho athandaze laba bantu bakini bahlangana ngomthandazo uyothi bahlanganisa wena ngokubamemeza umthandazo ubusukhona umwili akushiwo ukuthi uyofaka abantu abadala bakwaMagwaza kwathi uyofika athandaza acela ushembe ukuthi wonke lo msebenzi akawuphathe yena ube impumelelo kwabanjalo umndeni wakwaMagwaza wazenza izinto ezazingenzeki egcekeni ngoba kwakunabantu ababefika bawuphihlizele ngakho ke okwalapha ekhaya umthetho wakhona ngeke mina Bhofungane ngiyofaka izinyanya zakini Sambothi kodwa uma ngikhona ngiyothi shembe nangu Sambothi enza umsebenzi wakubo inkosi umbathe wena lo msebenzi ube impumelelo amen ngcine lapho uwili lo ukhuluma ngaye ungema wayijutshiwe inkosi ngiyakugcizelela lokho iqiniso le ngiyakugcizelela ukuthi umuntu ezwe namhlanje kunabantu abathi thina sizokwenzela bejutsho ubani hayi ke ubuza indaba enkulu ngoba phela bakhona abaningi impela abathi kufanele wenze ungenisa abadala sizo kungenise mangangenisela futhi uzokuthiwa kiwe emanxiweni abayolandwa emanxiweni okhokho engingabazi mathi uyalandela kwaqathene yona imndeni laba base beyabaleka mhlambe kwakuthakathwana bashiya lelo nxiwa bexoshwa izilwane mhlambe kwasho yena ushembe futhi wathi sukani la iqiniso liphelele thiwa ke hamba khona lana abaleka khona uyolanda izilwane manje
hawu ilwane ejabulezi hawu basekhona napa besilanda into enjalo nje ngicabanga ukuthi umshumali uyibeke iyacaca ekhabazela ngiyakhumbula uthingo bekula ko 99 kuvuka indaba likhuluma kakhulu ngomama wasesikhawini la ikhuluma lento la iphindelela elikhuluma ukuthi kufika umuntu la ethi kade ngeniselwa abantu abadala izinto zakhe zaphetha kakhulu yayikhumbula la likhuluma liphindelela lize lithi ani kahle kodwa maNazaretha kahle wena umazi uyihlo noma uyihlo omkhulu umazi negama lakhe uzovuma kanjani ukuzomenyeza umuntu angamazi njalo alandela umuntu angamazi ke ngempela ke sekuthiwa lento ke niyayena yebo bayijika kuNkunzimalanga emva kokuthi uthengo leshow njalo bese behamba nawe bese bethi memesa basenza yona into kodwa baqhubha wena ke manje phambili ngoba bayifuna le mali yakho bayifuna le mali yakho cha asoyiyeka lento kodwa sesoshintsha iprocedure ke manje hayi kodwa khabazela injalo nje use mawizwile mawungezwanga futhi ungaphindwa ubuze kodwa umshumayeli nangu seyichazile ake sela kubabuhlongwane eNewlands yabingelela athi bethu Shumayeli inkosi baba bovungana babusambuthi bingelelelo athi wenkelopho ubaba osiphatheleni kelopho songesikhathi bingelele bonke abalaleli njengamanje ngelo ngoba Nazaretha nabalaleli umsakazo nala FM baba sibisela babusambuthi ngikhuluma indaba enkulu indaba omkhulu indaba enkosilana indaba enyanga izulu indaba shembe inkinga indidana ngo-2000 njengoba ngasho ukuthi ngabaphathisa ngo-2003 ngaseyapesheya kwazilandi ngicela ukuthi uDozert ngicela ukupesheya kwazilandi inkosikazi sengale ngahamba ngo-2003 ngiphethe ikhalenda enesithombe esikhulu senkosi ilanga iya naseNgilandi ayeke ngasifaka lapho ifaka ikhalenda lapho na bese ku-2004 leso sikhathi ngifaka ikhalenda mangifaka ikhalenda ke lapha ngifaka e-sitting room lapha elise la esikhona eYorkshire for e-sitting room umama ke lo abantwana lo engimthathile hayi indaba kaNazaretha engayizwa kahle engayiboni futhi engayithandi kodwa ngasengcina ngicelile enkosini ukuthi ngicela ukuthi inkosi umkhayisela bona uthengele ilanga ngihamba nothatha itoho khona ngaleli sobhombelwa ngepitoho bomkhulu ngepitoho asebenza ezinye ibhedlela kusinye isibhedlela zakhona sengifuthi aba-full time khona kanti ngiphume ngokugula la sebenza refinery aphuma ngokugula ngo-2002 2004 ngithola umsebenzi mangibuye ntambama umama wabantwana u-off uthi kimi baba kade kukhona umnyusisi asisebenza naye la ubuza leli khalenda leli ukuthi ubuza unkosikazi ukuthi mbiza ngegama lakhe ngisho esibanibani ubani okhonza kule nkonzo khuluma ngento yase-England yase-England umama umuntu omnyama ongakazi eze South Africa uthi mama ke cha umyeni wami okhonza la bebali uthi ke embiza ngethi Prudence khona uyalazi ibandla ukuthi linamandla le-powerful bekhuluma ngesingisi ukuthi powerful kanjani umuntu ungakhulumisa zongasazizolo wathi hey ngelisaba mina leli bandla le-powerful kangakanani sengisho ukuthi khona ezinye izinto abantu abayithatha kalula kanti ushambe ukhona yonke indawo kumhlaba into eyenzeka kimi kukhona isithombe esasikhona inkosi ilanga efaka umjovo obomvu nesigqoko simnyama lapha elokhuzeli kwikhalendeni lapha engangiyifake lapha ngilifake e-England
hayi indaba kaShembe impela inkinga kakhulu bakwethu kufanele sihlonipha sicabangisise kahle nongamfuni Nkosi yami acela athembise inhliziyo inkinga into siyabonga Shumayeli ovungane baba Sambuthi bonga noKhenele bonga nabalaleli ukuthi abalalele ukuthi beza ukuthi asikhulumi ngengane kona sikhuluma ngezinto eziphathekayo yebo siyabonga nimene suku lokufika sabatha baphila abantu benkosi amen amen Shumayeli nganekwane umuntu akamfuni uShembe la uyoshunyezwa ingisi simanga utshelwe sephesheya into uyabona nje ukuthi ubaba uzongihlaza nje uyangihlaza uvele kungena ingisi livele limthethe hey awuyazi indaba wena indaba ela uyakhumbula amaSulumane abenokufika enhlangakazi basenhlangakazi akafika kakhuluma indaba mangizwa ngelanga ukuthi hey na kwenzeka into nje athele kade vakashele eMecca afika abuzwa ngoShembe omunye wamaSulumane adumile ngale uyezwa aseyaqala nawo athi ukusondela ukuthi hayibo kanini le esishiya lana ake siyoyibuka lento ukuthi zaze siquestionwa ngayo ngale ngaphesheya indaba kaShembe ngoba iyohambi vele ingakho sibo singaphatheki kabi masibabona abantu engathi bayasibisa ukuthi abazi qiniso abazi umuntu mengazi uyimpumputi umuntu mangazi futhi angize ngamlwisa mina umuntu esixabanala yilo ufuna ukuzokwenza into engenziwa la ngaphakathi afuna ukuyenza ngenkani hayibo wafuna ukusenza esazi kahle ukuthi ayenziwa wena wazosigcisha wena ayenziwa kwaphela sayitshelwa nje ukuthi ayenze manje wafuna siyenze ngenkani hayi ungcono lo ngaphandle ubona akazi uzokwazi lokho ukuchazeleka lo onenkani ngaphakathi utshela laba bangaphandle ukuthi kuyaphuza utshwala la into engenziwa manje kufike hayi impela asingavumi ngoba manje utshela abantu abangazi laba thina sisabancenga ngaphandle ukuthi hayi siyabatotobisa nje kunjani siyabatotobisa manje wena mawufika uwenza lento ozothi lo muntu ongaphandle usuka ayikho lento yenu ngathi niphuza utshwala nenza ukuthi lo nizenza ngcono la enganapa sakhelene nabo ubani bayaphuza siphuza nabo bayagaya baphuze into engenziwe thina sithi ayenziwa leyo nto wena ufuna ukuyenza ngenkani hayi usuyizwela ke Mshumayeli nayo leyo ndoda imbongi ubiyela awu siyabonga Sambuthi mfowethu uJawu mevuma sicele futhi ukuthi akavume nangokuzayo sihlangane sixazulule sibabaze igugu lethu esiphiwa livele ezulwini elingushambe elisenzela nje izinto esimangalisayo wonke umuntu nathi singamanazela ukuthi uqobo siyamangala uthi uma uthi into lento ke ngikhuluma ngayo yenzeka kumina bathi abantu hayi unamanga ulophakamisa indaba kaShembe nje okuzothi mase kwenzeka kuyena naye athi akazi kwenzeke kanjani uyabona nje ukhuluma indaba kaSibanyoni wayikhuluma ngama date hey moyilandela into enama date ungazi uye ngisho koBaragwana uye ngakhona ko Kranscorp uzoyithola yaziwayo ukhona bakukhombisa abantu bakhona funa abantu nje bakhona bamaNazaretha nabangakholwa ukuthi bayokutshela nabangakholwa bathi lapha kwenzeka inganekwane lapha emzini bakhona abantu abakhona sikhulumelana ngala emakhuluseni endwedo kwakhulusi la uBhombela afika athi noma Gilo mntanami ngithi vuka elindela ukuthi hamba yofihla bakhona bazosho ukuthi hayi kwaku anti wethu omdala lo wavuswa uShembe yeah nakho sigcine simfihla la ngoba abantu bangcwabe emagcakeni ngonyaka othini uyena wasixoxela nakho ke siyabonga Mshumayeli inkosi mayivumile nje obusushilo nje sobe sekhona nami inkosi mayivumile kusasa 9 to 12
sithi asilungiseni Thabo kaSambuthi uyabonga Canon SA siyabonga uye umqhathi wenkinopho amen